Kanti abantu bavakalise izimvo zabo ngezinto abazilindeleyo kwintetho kamongameli Ramaphosa ngokuhlwanje. Mina ubona umehluko ethembisena ezenzile uhulumeni. Kodwa ke into engilindele ikakhulukazi kuhulumeni namhlanje ukuthi indaba yokutransporta kwengane zesikole ziyeke ukubuyela imfundo igcwele. Idaba lomhlaba ukuthi umhlaba ubuyiswa kanjani, ukuthi zodakulwa kanjani izimboni zikahulumeni oEscom no SAA. Ngilindele ukuzwa ukuthi ithini way forward ngendaba ye-load shedding nezinye ke izinto amathuba emisebenzi nokuthuthukiswa komnotho wakuleli ngiyabonga. Ngase kwisona manje umongameli ayiphakamise indima yemisebenzi. Asisebenze sihleli nje nezidanga zethu emakhaya silulutsha. Siyacela kakhulu umongameli khawuzame khawudidize sibe nemisebenzi siphangele njengabanye abantu. Into engilindele ukuthi upresident akhulume ngazo uvula amathuba omsebenzi ukuthi uzokwenza njani. Nokukhuluma indaba Escom ukuthi uzomisa kanjani. Mase kuba indaba inkinga yamabhanoyi ukuthi uwenze njani indaba yawo. Mina yenye ngihalela uyazi ba uzawuthina umongameli ngomasipala because kanzi uyiblame kuyensile indima yendlela esingenazongo thina base Eastern Cape for example ubona kunzima nokuduka so ingase ndive nje ba uzawuthina umongameli kule case yoba indlela zinje yana. Mina kumongameli ngilindele ukuthi asicacisele kabanzi ngoEscom ukuthi kwenzakalani yingani ugesi usaqhubeka nokucima ake athi ngeke usacima nanokuthi kulesi sifo esesiqede abantu eChina thina njenge South Africa siphephe kangakanani.